Svakoga dana slušamo iste stare priče od stranaka levice, desnice, stranaka centra. Privreda, obrazovanje, zdravstvo, nacija, korupcija, država. Dosadno. Ali sa druge strane, mi svakoga dana razmišljamo i o sopstvenom životu. Razmišljamo o našoj deci, o našim roditeljima, o tome kakva će nam biti budućnost. Razmišljamo hoćemo imati dovoljno dobre poslove, da li ćemo raditi u skladu sa prirodom i okruženjem, da li će naša deca ići u najbolje škole, da li će sticati najbolje obrazovanje, hoćemo li moći dostojanstveno i efikasno da se lečimo. Sve su to izazovi sa kojima se Srbija danas suočava. Svaka žena i svaki muškarac u Srbiji danas ima viziju kakvoj zemlji želi da živi. Dugo smo zeleni, 20 godina. Zbog toga pravimo savez da bi na pravi način artikulisali naše političke stavove. Svaka žena i svaki muškarac, svaka nevladina organizacija, svaki pokret, svaka stranka, socijaldemokratske orijentacije, zelene orijentacije ili stranka centra može biti deo saveza. Mi pravimo savez zato što želimo da napravimo zelenu državu, demokratsku državu u kojoj će se poštovati ljudska prava, u kojoj će naša deca želeti da ostaju, u kojoj će svi ostali moći da provedu bezbrižnu starost. Samo kada smo u savezu možemo imati jake institucije, možemo povratiti poštovanje svih naših građana prema svojoj zemlji Srbiji.